Alama hii Makanzala ma County Council ya Makueni myaka ya Tene nimaumya kiio kula Silikali munene utonye kwianisya watho wa kumaiva mbesa cia uthyumuo ya ila kimanza cha milioni umwe ndono itaano Kila Umwe na ngili miongo itatu cia kila mwai. Maine na mukawa ni musini wa wote atongoia ni maweta uvingi suku wa usakuani no wanseleise kuwa mbesa isu na ila Silikali muvituku wa vitukithitie maibwe na kutuma methiwa na maumu kwivo kuvinyiwa ni mawau na kuemwa ni kuivandivisi hospitali na kutuma momo masi ya mathayu. Mwandiki wetu Kila Umwe ena mauvoa. Ninthini wonene nyamu kwa imwe nandiki mama uvova musieni wa wote mukawani umwe amwe mama Makanzala ane myaka na nimathakitie vata umbungeni ya Senate na wavitukithwa ateo kuvikia Imaive kuivwa ni Silikali makimwikaila musumbi William Samoei Ruto alikile kwikithia kana ni makwata ilovya isu Oscar Kaliani mwene kivila wa Makanzala va kaunti ya Makueni. Chao itone den directors na makatu ambeza zitu ese umie kauti ese utalele waidi kauti kula sia Ruto kulani ni competent president is competent president anene na department zi release mbeza zitu oundu una neni pesa za wazee inoka inaumana yume kwa ameiwa mwamono bi ukasisi elatu ina election 2022 former councillor sia Kenya nzima ilane mbinge mono bi nina support Samoei Ruto muno na tena mo support muno pio ono mundite mo support ya ona 2027 ni tubange to mo support muno pio kwa uti kula sia ebe batoneka alikilile kinduki nikenda wisi ya Makanzala ya makwata mindo makwata mbesa imaive othina nundu ime othina muno pio kwa uti kulia musumbu itu kwanda ya sionde katika bottom up system kana approach eisisia mautongo wethe no siaite mautongo ma andola meta wa Makanzalas nundu ivi binda yitu twa watu yebwa na allowances tuyesekanie kikatiba kana tuyathuku ma serikali lakini masanduku metha metatu ugethe pe ya Makanzala ya mumbunge na ya musumbe lakini Makanzala wethe atitwe nza ko musumbe yitu nitu mukulya kwanda yasionde ne kana ose mwanosu atusiaise maundu asu metu tikula sia nundu tikulitia binda ya saa akimukwata mbau muanduro da maendeleo la Makanzala wengi va Makueni ni wazekana utalo munene wa Makanzala no kwite ukina makumano na mawau nanza na vala Meenda Silikali yeke wala nyowa kuungamia ngalama ya uityumuo Makanzala kumela kwa bandlikie kwa kama MCA twithito tuyona Makanzala semena thina mwingi muno pyo na mbikava uyuta Makueni county twaite Makanzala 54 na aingi mama makwita nundu wa thina na nundu wakwa ona kindu cha kwitethia makawa makeso kwio misi matena pesa cia kwitethia kana hospitali na kila kingi ndo na ukulia serikali ya itu ila sitting government ya musumbi tumwendete muno President Ruto nikana ketha ni kutonyeka Makanzala zitokeki wa insurance cover ukethia etha Kanzala ni wa nuto na kuitwa nesa nundu nisio leaders ila ina sina city ineki ye face nzio ya Makueni ona maofisi ala mekuo manethie mambe isi ona kutai mbesa Makanzala mana thukumia mana nenga wala wenzia ngili muonza na kuma ngili muonza moko bicha ngili 15 na ndo asu ni mana thukumia muno with very little money na mazo media cia na mbingi na ndo support cia na mbingi oingi Makanzala ni Meenda Silikali nene na Silikali cia kaunti ikwatiania na muona kuma mambe ya myama ya mawia ila matona kuthukuma nthini wa utongoi wa Silikali isiele ukamba wena Makanzala vakuve mana nana ateo amwe mombike ya vau ni matieto ni mathayu. Kila Umwe, Mutongoi TV, vilingi wa mauvo kumava wote kaunti ya Makueni.